I sada kod rimskog prava i vašeg generalnog opusa postoji nekoliko zanimljivih ciklusa. Jedno od pitanja kome ste se bavili jeste od svih kontrakata najviše o takluku. I to ne samo u rimskom pravu, nego i kroz, moglo bi se reći, celu pravnu istoriju. Šta vas je najviše zainteresovalo za tu temu? Pa, ortakluk, odnosno rimski societas ili u prevodu društvo, već sama riječ kaže, ta riječ ima veoma široko značenje. Tako historijski gledano, to udruženje je podrazumijevalo najrazličitije vrste imovinskih odnosa između ljudi koji se udružuju, bilo da su to članovi porodice ili su to u pitanju nekakvi zajednički poslovni poduhvati, pa na kraju krajeva i odnos između bračnih drugova je također u imovinskom smislu ortakluk. Tako, ja sam nedavno pročitala jednu zanimljivu teoriju da je u suštini svaki ugovor neka vrsta ortakluka. Ne znam da li mogu da prihvatim tu teoriju, nisam se više udubljivala, ali mi zvuči prilično interesantno. Pa u svakom slučaju ja sam tu dotakla neke aspekte tog ugovora, na primjer najviše oko pitanja uloga i načina unošenja tih uloga u ortakluk, pa zatim podjela dobiti i rizika i lavovski ortakluk, ali još mnoga pitanja su ostala po strani. Međutim, sada sam ja nekako moja su interesovanja krenula na neku drugu stranu, tako da ne znam da li ću i kada ću se opet vratiti ortakluku, ali sve je u stvari počelo od jedne intuitivnog izbora teme za magistarsku tezu. Eto. Pisali ste o Societas Leonina, odnosno lavovskom ortakluku i u pravu i književnosti. Pa na tragu toga, kako je nužna ta multidisciplinarnost i kretanje i kroz različite nauke, i kroz strana prava, i kroz vreme, kao pravnog istoričara, kako bismo shvatili jedan pravni institut? Pa evo, prvo da nešto kažem o tom lavovskom ortakluku, šta je meni bilo jako interesantno, jer to je u stvari Ezopova basna koju je onda preuzeo Fedar, ali ju je drugačije, ona je onda drugačija jer se tu udružuju lav, koza, ovca i ne znam još koja životinja, ali uglavnom to je vrlo neobično udruženje, jel? A onda je tu basnu preveo i prepjevao u desetercu Zmaj Jova Jovanović i objavio je u listu Neven. To isto nekada studentima dajem za primjer. Sad, pa evo drugi primjer, mnogo veći i krupniji tog razvoja nekog instituta kroz vreme. Ja sam u stvari, svi moji radovi se nekako na tome i baziraju, ali možda jedan najkrupniji primjer deliktna odgovornost za štetu. To je jedan veliki institut vanugovorne odgovornosti za štetu i teško je povjerovati da je u stvari sve počelo sa jednim arhaičnim
Akvilijevim zakonom o šteti, koji pre svega govori o ubistvu robova i četvoronožnih životinja, odnosno četvoronožne stoke. Jel? I sad, ono što je jako interesantno tu je da je kasnije taj arhaični zakon, svaka reč tog zakona postala predmet tumačenja i to od strane rimskih pravnika, a onda su kasnije taj isti zakon u srednjem veku tumačili glosatori, njemu su se obraćali i kanonisti i moralni teolozi i obavezno u velikim traktatima civilnog prava su također pominjan redovno Akvilijev zakon. I on je postao okosnica oko kojeg se formiralo to opšte pravilo o šteti i naknadi štete. Inače, samo da naglasim, kod Akvilijevog zakona to jeste Akvilijev zakon o šteti, ali to često se pogrešno prevodi kao Akvilijev zakon o naknadi štete. Međutim, šteta ne povlači nužno i naknadu štete, kao što je to primjer recimo baš u Akvilijevom zakonu. Do toga se tek došlo kasnije. Inače, kad je riječ o šteti, to je ta reč damnum, jel? Evo, u početku se damnum odnosio na štetu imovinski gubitak koji je pretrpeo vlasnik na stvari. Kasnije je to prošireno i na povredu slobodnog čovjeka i u vezi sa povredom slobodnog čovjeka može nastati šteta, imovinski gubitak. Pa zatim glosatori su to proširili pa su rekli da i u vezi sa smrću slobodnog čovjeka može nastati imovinski gubitak, a zatim Hugo Donelus, jedan čuveni predstavnik škole elegantne jurisprudencije u Francuskoj, je rekao da šteta ne nastane samo na stvari, nego može nastati u povodu svih dobara koje čovjeku pripadaju, kao što su život, telo, čast, sloboda, naravno i stvari. A onda su isto neki njemački pravnici u okviru usus modernus pandectarum raspravljali o tome da li pretrpljena bol može predstavljati štetu, odnosno to je takozvani Schmerzengeld, i tako da je onda i imovinska šteta uvrštena u taj pojam štete. Eto, to je jedan praktični, da kažem, jedan objašnjenje, jel, na jednom veoma bitnom primjeru kako izgleda taj razvoj kroz istorijski razvoj i naravno i komparativni. Dakle, znamo da ste se bavili i to veoma temeljno Akvilijevim zakonom i Noksovom odgovornošću i nekim drugim temama. Šta vas je na to podstaklo? Odakle kreće vaše interesovanje za konkretno tu materiju? Pa sada ne znam da li da vam prvo pričam o Akvilijevom zakonu, koje je posljednji rad i po mom mišljenju
možda i najvažniji, a koji isto tako ima veze i sa onim prethodnim radom, to je sa mojom doktorskom tezama. Ali ajde, ja ću možda ipak početi, ako nemate ništa protiv, zato što smo već, sada sam dala ovaj jedan primjer štete. Ja ću možda prvo da nešto pokušam da kažem o tome kako sam uopšte došla na tu temu. Dakle, ja sam tu knjigu napisala 2015. godine i nekako je smatram nekom krunom moga dosadašnjeg rada, jel? Dakle, kao što sam rekla, sve počinje sa tim arhaičnim Aquilijevim zakonom o šteti koji sankcioniše ubistvo roba i četvoronožne stoke. Znači, moja glavna ideja vodilja je bila da pokažem da je pravo jedna kulturna pojava i da često neki institut razvijeni vuče porijeklo iz neke arhaične norme, evo na primjer arhaičnog zakona, i da ta norma ili zakon postane osnov za kasnije tumačenje i tako da to tumačenje dovodi do apstrakcije i generalizacije, ali se onda i dolazi do velikih transformacija i tog instituta kroz tu istoriju. Dakle, ta tema je vrlo kompleksna i ja sada ne bih govorila naravno baš o sadržaju, nego inače sam se trudila da knjiga bude interesantna, jel? I zato bi možda samo nešto rekla o tome kako sam uopšte došla do toga da pišem tu knjigu. Inače, to je ova knjiga, tu sam je donijela. I eto neke postupke koje sam tu primijenila, jel? Što može možda biti korisno nekome u budućem radu. Tako. Dakle, prvo, to je jedna od najatraktivnijih tema za romaniste. Svi znaju za Aquilijev zakon i svi nekako kao da ne uspijevaju odoliti da nešto i napiše o njemu, bez obzira na tu veliku literaturu, ima tu jako mnogo teorija. Tako sam i ja bila jedna od tih koja tome nisam mogla odoliti. Sad, drugi razlog je bio i taj što sam ja već se s tom temom na neki način susrela indirektno dok sam pisala doktorsku disertaciju, jer moja doktorska disertacija, pretpostavljam da ću nešto reći o njoj kasnije, već ste me i pitali o noksalnoj odgovornosti i o toj tužbi Actio de Pauperie, je u Justinijanovim digestama sistematizirana jedna pored druge. Znači, u 9. knjizi digesta prvi titulus se odnosi na Actio de Pauperie, a drugi titulus na Aquilijev zakon. I ja sam već onda i u Amsterdamu, dok sam radila na doktorskoj tezi, sakupila neku literaturu koja je vezana za Aquilijev zakon. I treća vrlo važna stvar je bilo moje mentorstvo, odnosno komentorstvo sa profesorom Miroslavom Miloševićem pri izradi doktorske teze kolege Samira Aličića, koji je sada profesor rimskog prava na Pravnom fakultetu u Novom Pazaru i u Istočnom Sarajevu. On je pisao o Aquilijevom zakonu, odnosno o značenju tog izraza damnum, o kome sam upravo govorila, šteta u Aquilijevom zakonu. I tada sam još bolje shvatila koliko je važno, koliko su suptilna ta tumačenja i ti primjeri, ta kazuistika koju daju rimski pravnici. Evo, navešću vam
jako slikovit primjer, a to je primjer kastriranog roba. Naime, postavlja se pitanje da li vlasnik kastriranog roba može da podigne tužbu iz Akvilijevog zakona jer je pretrpeo štetu. I pravnik Vivian kaže da je negativan odgovor i sada objašnjava. Tačno je da je rob oštećen, da je došlo do telesnog oštećenja roba kastriranjem, ali vlasnik nije pretrpeo štetu, zato, jer je šteta imovinski gubitak, zato što kastrirani rob više vredi nego onaj koji nije kastriran, dakle nema štete. I sad, evo, mislim, takav primjer je zaista odslikava jednim delom tu rimsku kazuistiku. I sad, naravno, ja sam veliku pažnju posvetila upravo toj živopisnoj kazuistici, to jest tumačenju rimskih pravnika u prvom delu knjige, gde oni reč po reč iz tog zakona tumače i ti fragmenti su sakupljeni u digestama, Justinijanovim. Ja sam onda hronološki poredala sve te fragmente od Quinta Mucija Scevole do Ulpijana. I sad, evo, mogu vam isto za primjer, na primjer, reći nešto od te veoma zanimljive kazuistike, recimo ono što se odnosi na robove, to su čuveni slučajevi, na primjer, slučaj Berberina, slučaj strogog obućara. U svim tim slučajevima je stradao rob smrtno. Slučaj potrekresivača drveća ili, evo, još jedan, ubistvo roba prilikom gađanja ili smrtno ranjeni rob umre u rušenju zgrade ili brodolomu. Ili, na primjer, ubistvo roba nasljednika i tako dalje. Naravno, ima i oni koji su vezani za životinje, primjeri i slučajevi, ili druge stvari, recimo berba nezrelih maslina, useva ili grožđa, ili paljevina žita i sena, ili sejanje korova na tuđem imanju, ili rušenje zgrada radi zaustavljanja požara, i tako bih mogla sada nabrajati i dalje. Ali nakon ovog pregleda te živopisne antičke rimske kazuistike nisam se mogla zaustaviti na tome, nego sam onda krenula u dalje i željela sam da proučim neke velike komentare civilnog prava iz kasnijeg perioda i srednjeg veka i ranog modernog perioda, pa i kasnije. I onda sam u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković pronašla taj višetomni, mislim da ima 28 tomova tog komentara Huga Donelusa, kojeg sam već prethodno spominjala, koji je bio veliki sistematičar. Inače je on bio hugenota koji je pobjegao u Holandiju za vreme Vartolomejske noći i tako je izbjegao taj pokolj. I on je jako mnogo doprineo kasnijem generalizovanju tog i formulisanju opšteg pojma delikt, već sam nešto rekla o tome. I onda bih još spomenula tu i još jednu zanimljivu knjigu koju sam našla na Pravnom fakultetu u Beogradu, u biblioteci, a to je
taj veliki traktat o Leonardu Salesiusa, flamanskog moralnog teologa, inače jezuite, dakle, o pravu i pravdi, odnosno o pravdi i pravu, de justitia et iure se zove, gdje je on integrisao pravo, moral i religiju, jel? I inače je on bio pripadnik one škole, čuvene prirodno-pravne škole u Salamanki, sljedbenici Tome Akvinskog, i oni su jako bitni zbog toga, zbog tog učenja o restituciji, jer su tu napravili jasnu razliku između kazne i naknade štete. Rekla sam da je ovdje šteta bila vezana za kaznu, a oni su sada štetu vezali za naknadu štete. Naravno, poslije dolazi Hugo Grocije, koji je u stvari uspio na kraju sve to da sintetiše i da formuliše tu opštu normu. Njemu je pripala, u stvari on je na neki način iskoristio to sve znanje i trud svojih prethodnika i bio je toliko sposoban da to sve, dakle, na kraju finalizuje. I evo, još ću samo spomenuti jednu isto knjigu jednog pripravnika prirodno-pravne škole, Kristijana Tomazija, koji je napisao i monografiju o Akvilijevom zakonu. U stvari ona se zove Larva legis Akvilija. On je u stvari tu dokazivao na jedan isto vrlo interesantan način, oštrouman, da Akvilijev zakon i ta tužba nije nikada recipirana u Njemačkoj, i to je isto izazvalo jedan osvrt, pa uključujući i Alana Watsona u njegovoj teoriji o pravnim transportima. Evo, ne znam da li sam previše odužila, ali recimo to su neke najvažnije stvari koje sam htjela reći o toj knjizi i o tom mom radu na knjizi, i o značaju Akvilijevog zakona za pravnu kulturu.